Panatang Maka Pilipinas. Panatang Maka Pilipinas. Panatang Maka Pilipinas. Iboboto ko, Maka Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makatao at may respeto. Sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig, tumulong, makahawon ang bawat isa. Makatarungan. Makalinga. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay hindi mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw. Para sa makabagong bukas. At higit sa lahat, siya ay dapat maka-Diyos. Kaya ayaw niya ng karamasan. Siya ay makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa BBCRV. Nano ing papel mo king bansa mo. Nano ing papel mo king balen abaitan mo. Miyayaliwang penibatan, pegaralan at estado king kabilyan. Dapot king Mayo 9, ing papel mo at ing papel ko, metong yamu. Ing bumoto. Nino ing iboto mo. Nino ing iluklok mo, king maulagang karapatan ang makayatang karinggamat mo. Tara, king mumunang episode, ning kaya katamong pamagsadya, ban abalo, nung nino ing dapat mong iboto. At nano ding dapat mong tandanan, potang gimpanan me ing papel mo bilang botanting Pilipino. Ding tandanan king pamagboto. Mumuna, ing pamagboto, sagrado yung karapatan ami pagkalup kaya katamo, grasya yung ibat king apong Ginoo. Kadwa, alime pamisali ing boto mo, alime mo naman pamayad utang alug. Katlo, yung ulaganan ng konsensya mo at lundalan o limandalan o libuya mo, kamura mo naman. Kapat, istong pirayit me ing sarili mo king pamagboto, aliwa mo ika ing magdusa, nune patireng anak at apu mo. Kalima, iboto tala, ringbiyasang manimuna, aliwa ding puros na mani, muna. Kanang, iboto tala ding ating prinsipyo at ding ating takot king ngapong Ginoo. Ikapito, iboto tala, ring ating plataforma at programa, aliwa na mo ring puros forma at drama. Kawalu, makasawa la ring mangako ng mangako at puros mo salita. Dapat ding dakal gagawan, ilang pilinan. Kasyam, ing kalimang utos ni ngapong Ginoo nga na eka makamate. Alita boboto ding mamatakot at mangitil king biye. Katataw yan, istong nga kamay boto, alakang karapatang magreklamo. Samasan tamong magboto para king tagumpe ning balen at bansa tamo. Makasadya na ka? Kabang papalapit na ing daratang nga halalan, kaya kang pakatandanan, ing boto mo, ing susi nening bukas, ning balen at bansa mo. Basta-basta bibilog at baybilog ka ring kandidato. Siguraduan ing tunerang plataforma, yapin ing pamagserbisyo. At king upaya, ning banal na espiritu, king konsensya at katapatan tamo, bumoto ka ring karapat-dapat abisang sumuyo.
Kimilabas sa episode ng NSDP PPCRB Voters Education, ang pamalino king ing halalan sagrado ya. Inya yung tunay magari sana ya ing kaburian ng Diyos. Ban mapalyariti, dapat ing konsensya ya ing gawan tunay tuntunan. Konsensyang mitnong kebaluan at konsensyang mitnong kalayan. Dapat bunga ning nanumang pamagsuhol, kasakiman, ang pong sabuatan bang makapamiray. Kining kadwang episode, ing tali kayan, halimbawa, ing boto tamo taliwas ya king kaburyan ng Diyos. Ing kutang, nano imaging parasan nanito. Babiye penandit mong saya, penandit ay nawa. Daralanan ng dimot a pera, iba't ka rin makadiyos a kandidato. Abubulag ka rin kami mato. Kapalit na kanu ning tira ning suporta? Kapalit ning boto ni inikabiting lagyura? May bug, masilo, ken yabot ra. Itang dimot halaga. Apinandit mong makapagpakabsi. King maran kong pamilya. Panyaling abiyas, panyaling asan. Kining dimot a halaga, nekad malagyo mo kabukas. Masilaw na ako sana. Tanggapan ko na sana. Iting dimot a halaga, bayang milabas, impakong pamilya. Akong kaluklok, progreso ingkamtan. Anti mong malagong sunis ning musika ning balugbog ne? Nano? Kunan kay pasipit a pera king gamat ko? O ning bala mo ating posis asisit-sit sa sabiana? Alime, panibala may waring bukas mo karelo? Nga kapatid, ganda ka. Sa liming boto mo ngayon halalan? Magkano? Liming mo na galing pangatao mo? Kapatid, isip ka ta. Mga hita ta. Ibigiyang mal-indignadan at pangatao to. Hindi, higit na king Diyos. Higit lang mas mal kesa king material abagay. Yalok daw. Kaya ta. King 500 na pesos ay yabot da keka, kapalit ning boto mo. King darata nga mayo, kapalit ning libo-libo rangaldong pamanungkulan ra. Kapatad, 45 sentimo yamuwari ing pangatao mo, kapalit ning atlukang banuang manungkulan, king balen mo. Paybulag kawari, king dita kabariya, kapalit ning pamamili mo, king tunay leader, at umayit keto, papalawod king kakaluluan? Sa guli mo, ipag-compute tamo. Tanggapan may libong yabot na kaya kaming politiko.
King 85,230 pesos sa sweldo na balang bulan, i-multiply me kan 36 months apamanungkulan kuling litlok me king aldo alalan. Ba, 3.68 million mo kayang penakitan. Kaya kawaring magtaka. No kunan ding kulang karing milyon-milyon ng gastos kabang mangampanya at manyaling konsensya. Inya kabang marami kapatatilan may malinis yung konsensya mo. May pamisaliing boto mo. Kaya ka pumapsiking dita ka sentiment at mo susuportan itang manyaling dignidad na rin pakakalulo. Kumabsike man pinandit, dapat kemisenso karimani muna king gobyerno mapanyusul, mapaglinlang, saking ampo mapamuray. Hindi mo tahalaga antiyang bariyang lalo mong mabit pababake ka. Inya boto ko, alayang halagang katapat. Ibiyeke, king kandidato matapat. Mayap at makadiyos ang plataforma inibiyek. Puro pera. Kaya pan din kekaldan ing magbabo parasan. Dignidad ning tao, ing palaging galangan. Pangarap king balen, ali para king sariling nasa. Ding maluka ang pomay na, ila ring migit miunang mitutukan. Malubod king pamisan netong ali pamisagsagan. Kaya ni boto ko, malaking bukas ng kakong pamilya, balen at bansa. Alayang katumbas sa halaga king kakong konsensya. Ngining halalan, nino in iluklok mong manungkulan. Itang leader amanyali, yang lagyuna ing bibilugan. O itang bisang manungkulan ating platapormang makangat ing kabiyayan. Pilinan itang emangye presyo king kekang ulagang. Iboto itang mera, bayang makilala. Sa grabya ing gamat mo ang magluklok king tutukin manungkulan. Gamitan ing konsensya, aliwa ing kalaksing ning ditang abaryo. Ihudas, pagkaroon mo ng Diyos, king dita, kabaryo. Migsisiya, dapat kaluwina. May pagkaroon mo, imbiega rin anak ng bukas. May panisabi ing dignidad mo, magboto kang gusto. Ikaw, anak ko, ikaw, mamisaling boto. Piliin mo rin maya at ibigatan ng konsensya para ang Diyos at para ang balik. Kay niya mararamdam ing kaburian ng Diyos. Po, agkatanda kayong si Claude para po kay Horacio Imperata. King lagyo ni Gigpa, ampo ni anak, ampo ni Diyos Espiritu Santo. Amen. O mapamakалulu, ampo mapagmalasakit ay bami. Aminan mi, Lord, in kasalanan mi.
at magpakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kaming kapatawaran ang pombye. Lalapit kami keko kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakala kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal ataw. Aduan mi ngeni keko ing balikdan mo kaming mitmong lugod at iyat-yat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lo, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampot king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupusnoy ting pandemyo king bansami. Ipanalain mi laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyulo, karing masakit kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Mula pa buren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasahog kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Bikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay hinduning Diyos, emo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulangan mi. No nebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, hinduning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar de San Simon. Kilagyo ng ipa, po ning anak, ang po ning Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Lukluk, tamo po. Maya pa, Abak, Kaparokya, Kabalen, San Simon. Good morning. Good morning po, Among. Kibat na po ning tauling panalangin at bayu ing tauling bendisyon po to. Ne po. Manyad kung mapila na minuto kaya kayo, ala pa po sana agad mama ko, uling malugod ang pakilala tunggal-tunggal ing sarili da, at ing paninap para king maltang balen ding tatagal a kandidato. Magawa iti balang misa ng Domingo. Magumpisa po ngining Domingong IT. Anting kaya katampong penitensya at sakripisyo na po. Adunan lang mapilan ay amano ding tatagal king pekamata sa posisyon king lokal tang gobyerno ding mayoral candidates. Kibat pakilala na namo rin ding aben king partido o king aben ng ticket. Makalinyay iti king programa na po ning Paris Pastoral Council for Responsible Voting, particular in voters education ng kiyakatampong parokya. Anong nuking paralan na ini, kiniya pwedeng makilahok, kiniya pwedeng gawang inisyatiba, in parokya bansopan din kiyakatampong botante. Ako pumigagan na ka, makaoras la po at atin lang guidelines at tukyan.
Ngini pong Domingo, first Sunday ng Candidates Forum, dandamantaya po yung boses na Mr. Keko Almario. Kay but King April 10, next week naman po, dandamantaya naman po yung boses ng Bong Garcia, another mayoral candidate. Tukiya po Jojo Gutierrez, King April 18, kay but King April 25, our sitting mayor, Jun Punsalan. At katataulian, our elected vice mayor, now running for mayor, again, Miss Leonora C. Wong. So every Sunday po'y ini, one at a time. Pasibayo, pakasabi, kinga lang agad mama ko, kay ba't ning tauling panalangin, pota. Makasadya niya po, yung kakatangan pong flow, at ako pumigaga nakakalupaning, sabi ko, niya po, very detailed niya po yung kakatamong flow. Maka oras niya po iti. Dakal po salamat kung kaya kayong atensyon at sadyata ng ining kakatamong sarili, bay tayo pagumpisan yung misa ngayon. Dakal po salamat. Iyabetala naman po kay misang iting kapasalamatan ng Isabela Bagtas, Ernesto Manlapas, at for the safe travel ng Marcial Santos. Pasibayo po, mayop, ayabak po kay katamungan. At suta na po ngini king Kalimanang Domingo ning Kuwaresma. Isadyatala po din kay katamong sarili, king Pami Papuri, at pami pasalamat king Banal a Eucharistia. Lubos ang kapasalamatan po karing kakatamong Ladies of Charity bilang lay collaborators. Paunang salita. Nano ing panamdaman tamo, potang ating paganakake katamo karing mabayat tang kasalanan. Lalo na nung merakap tamong gagawang metong karete. Ing liturhiya ngeni, sasabihan na ing reaksyon ng Diyos, karing kekatang kasalanan, at kasumangid na niti, ing isipan da ring tao, karing magkamali at nung nano, ing burirang daptan, karing palpikasala, subali king karelang sarili. Ing Diyos, nakatapag na san kondenahan, nun bagkus, ibayo, kapamilatanin kayang pamamatawad, at alang kupas alugod. Arapat tamo king aliwa inganti kanite, aduwanta kang Jesus ay atyungeni, busal tamo, ing mabiyasa tamong ibat, king alimbawang binye na kay katamo, king Aldo iti. Talakad tapo ngayni at ikanta tayo, ing dalit a pamuklat. Maghiramdam kayo, ngayni daing oras, ing oras sa karapat-dapat. Ngayni daing aldoning kaligtasan, magpalit ka na
Ilaginingi pa ang panganak, ang paning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakigum ng Banal Espiritu, manatili sa kapilanman kay kayo. At keko ang timurin. Ngini na ing altoning kaligtasan, magbalik tanalub king Diyos. Kapatid, kaniting kalima at katatawlyang Domingo ng Koresma, patuloy nakatamong agkatan ding pamamasa at ning hapong Ginoo ing ulaga at importansya ning pamagbalik lub king Dios. Partikular kaniting ebanghelyo kalupan ning anak kabulagsak kanyang milabasan na Domingo. Maramdam niya ing kwento ning babaeng merakap maki pangalugod. Makalayo man karagol kasalanan na gawaing babaeng ini namdaman tamo mangibaboy ang lugod at pakaluling hapong Ginoo. Ako man, era kaya tulan, makona ka, na kami kakasala pang pasibayo. Ren, damdaman tamo kang Yesus, kapatid, binyening kapatawaran kayong babae ngayon. Makanyang tayo naman panamdaman ng hapong Ginoo, kaniting misa. Tamo, karapat dapat, tanggap kaya, dapat inaus na katamo. Inya anyawara na ing kaya katamo pong pamagbayulog. Nya si Siyanta langin rin kaya katamong kasalanan, patang karapat dapat tanggap kaniting banal na misteryo, karing penandit, may kasala tamo, may kulang tamo king Diyos, at karing kaparatang tao. Yagkas tamo po ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang totoo, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito'y ipanigapo ko, ka Santa Maria ang kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, ang may paing tutu, pakaluwa na katamo, at kimpangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, ang gana king biye, alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning biye, itiing maya pabalitang paramdam mo kaya kami ngeni, kapamilataning mabiye mong larawan i Yesu Kristo. Ing lugod, masikan kaya sa aking kamatayan, at pagnasan ming miye at lubos mi bayo, ing palpikasala. Bustan mong nakemi king milabas ming pamikasala. Nune itimawa mo kami alang-alang king biye at lugod. Pagkaluban mo king pusong mapamakalulu, king metong at metong, antimon mong makanano kang meging malam at malugod kekengan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi.
Amen. Lukluk tamo po't makiramdam king amano ning Ginoo. Ing mumunang pamamasa. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isaías. Magsalitaya ing Ginoo, aginawang dalan libutad ning dagat, metong apidalanan libutad ning mapanganib adanuman. Delane ing mayupayang armada king kasiran, ing armada ring karong panggera at kabayo. Miragsala at kapilanman napasibayong talakad, anti ingapining sulu, mitdala. Oneng inginu sa sabiana, kalingwan nyo na laring bage menga papauna, kareti na kayo manalakaran pa. Panayen nyo ing bayong bage akakong daptan. Papapalyari na, ngeni pa akakit na. Gawa kong dalan libutad ning ilang, at dinanda kayong batis amamagos king disyerto. Galangan dako agyang ding mga bangis ay animal. Ding asong gubat at ding ayo pa ostrich purian dako. Potang payagusan kula ring batis king disyerto banmunyedanum karing tawong pinili ko. Ilaring tawong lelangan ko para king sarili ko. At ikantara kako ing kapurian. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo, tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kya kami. Mesaya kaming emu nano. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Inyang binalik na kami ning Ginoo karin Jerusalem, bala mawari maninap kami mo. Sasagakgak kami at magkanta king tulami. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Kanita ngarang sinabi ring bansang manakit. Ing depat ning Ginoo para karela binang makapagmulala. Tuneping makapagmulala ing depat na para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Minawa kesanang pasibayo o Ginoo. Anting danum ababyening uran karing mengalanging ilog. Detang menangis inyang tatanamla, sukat lang magsaya, ngening pupupula. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Detang tatangis kabang daralanda ing bining itanamda. Magbalik lang daralit king tula, kabang sasakara ing karelang pupul. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Ing kaduwang pamamasa. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipos. Ing sabla, lalawan kong alang kapakinabangan, alang-alang king metong abage tutong maulaga. Itiyat aliwa, nune ing ako akilala kay Kristo Jesus, aginuko. Alang-alang kang Kristo Jesus, pibatan ko ing pangabating ning sabla, lalawan kong antimong alang kwenta ing sabla, akamtan kya sana i Kristo at lubos kong miyabe keya. Mi pabalanan ko king kapamilatan na ning nanumang kapamintuan king kautusan, nune king kapamilatan na ning pamanyal pantaya kang Kristo. Iti yaing kabanalan amanibatan king Diyos at makatalakad king kasalpantayanan. Ing bukod mong buriko, yapin ing akilala ke i Kristo, at panandaman ko
itang upaya na ning pangasubli ng mebye. Ating miyabe ko king kasakita na, ban milupa ko keya, king kamataya na, at ayasaan kung ako mismo miyabe ko, king pamanyublirang me, ding mete. Eko sasabihan king ikwa ko ng tinggap iti, o king ako banal na ko. Eko pinpatugot magkapilit, ban akwa ko iti, uling Kristong Jesus, ikwa na nako. Wa kapatad, eko isipan kingikwa ko ng apakirasan. Dapot, ing bukot mong daraptan ko, yapin ing kakalingwan ko, ing delanan ko na, at daraptan ko ing sablang agyo ko, ban pakirasan ing atsyuking arapan ko. Inya, pupulay kong matulid, king pakirasan ko, banakwake ing premyo. Aalang aliwa, nune ing be alananga, karin banwa ayayawos ning Diyos, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalaning mayap a balita. Sumisi kayo at magbalik loob ka na ako, king mabilog yung puso, uling maganak ako at mitmo king pamaglunos. Manatiliya kay kayo. At keka antimo rin. Pamamasa kay may pabalita ag pangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, mintay Jesus, king bundok, ding olibo. At kabukasan aba kamaranon mintayang pasibayo king templo. Lepitan dering sablang tao ka rin. Dinuklo kay Jesus at tiro nala. Dela re king arap na ring talaturo ning kautusan at ding pariseyo ing metong ababaying merakap maki pangalugod. Pepa talakaran ding babay king arap da at ngara kang Jesus. Maestro, merakaping babaeng iti ang makipangalugod. Agpangking kautusan, inutos na kay katamo Moises, king inganti kaniting babae, patenyo, king basibas batu. Nano'y nga sabi mo, tungkol kaya? Sinabi reti bareng pakirakpan at banatin lang abusbus laban kang Jesus. Dino kuya Jesus at king kapamilataning taliri na sinulat yaking gabun. Sigiran de king karelang pamangutang niya inarapa na lang Jesus at sinabi na karela, ing ninuman alang kasalanan kaya kayo, yang munang masibas kaya. Tinukuyang pasibayo at sinulat yaking gabun. Inyang dimdam dayti may kolang tunggal, may gumpis sa kay matuwang dili. Jesus namo, ing melakwan,
ating babaeng makatalakad arapana. Minatnay Jesus at nga naking babae, nula ka rin, alawaring mitagan, metong man bang matulke ka, nga nang may kibat, ala po Ginoo, nga nang Jesus, ako man, era ka, atulan, makona ka, at ena ka, may kakasalang pasibayo. Kapatid, ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, lukluk tamo po at makiramdam king homilya. May gumpisa ning kampanya king local elections or local candidates, kareng national candidates, malampat na may gumpisa. Miyaya liwala sa sabiyan tungkol karing kandidato bisang manungkulan. Buklat may Facebook, sari-saring mungkahi, ideya, opinion, map emumuli king hate words, sana sana healthy discussions, miyayaliwa sasabihan tungkol ka rin kandidatong bisang manungkulan. I'll specify king ring national candidates na po rin tatagal presidente. No, ating Makiburi, Kang Lenny, uli mo ka nung masanting ya track record, alayang record, pamangurakot, at approve na ito, inyang vice presidente iyo. Dingaliwa naman, kaya talang nung ating kakampink, ating kakared, BBM, ininganak ning dating diktaturang Marcos, wala, tatagal yan naman, Bongbong Marcos. Uling, metong matingkad mo kano at lagi nang sasabihan ng makasentro kin plataforma di gobyerno, yapin kano yung pamisasan metong. That's it. Unity. Hence, the name of their team is Uniteam. Siyempre, paitawliwa rin ng artista. Uling pogiya. At alim mo ito, uling anakya, fresh blood nga da, anyapin na isko. Isko. Kayo naman, ini. Pambansang kamao, manipakuyaw. Buridya naman kanu, dingaliwa. Uling iba't siyaking pakakalulong pamilya. So, he understands ding ti sitwasyon, daring pobreng, kabalen o kababayan ang pakakalulo. Ating pametong, raning sabihan tamong major na po candidates, although apulo la reni, ilatang oras, ininamong metong, uling dati yung sundalo, inya disiplinado, yakano, ping, lakson, etc. Kimbalenta mo, kumusta? Limalo. Gusto ko, ala nang tatagal na 5 na lamo. Pero kung po may tumitungan, uling ating Tang Candidates Forum, excited ko. Tunggal-tunggal kay batning misa o bayo mayaring misa, di na lang mapila na minuto, ilan na po magpakilala. King darat ang eleksyon, ing balen yang matul, nung nino ring pilina ng manungkulan at mamuntukan king gobyerno. Pangaras, king pamamili, karing opisyalis ning balen, marapat mo, ing balen, yang matul. Marapat mo, ing balen, yang matul. Pangaras king pamamili, karing opisyalis ning balen. Pero, pangaras king puso ning tao, ing pamanatul, ing pamanusga, babawal nening kaya katang ebanghelyo ngeni. Iting mo munang puntong pigunaman tamo. Babawal nening ebanghelyo ing pamanatul.
Point number 1, eka manusga, eka mamarsala. Malinaw niya po ita? Pangaras kayong puso ng tao, babawal ng ebanghelyo, ing manusga, ampoing mamarsala. Ulit tayo po balikan ining maramdamin. Ako, feel kayo ba? Anong affilienan din? Ining pamasa. Nung dramatic itang last Sunday, The Prodigal Son. Ako nabalo sa anong mas dramatic. Ampong makabagbag damdaming eksena. Uling payari na yung Quaresma. Nyapin talagang ining pamamasa to the highest level na. Todo na to nga na. Ining meto nga babaying makasalanan, uling merakap yang maki pangalugod. Adultery at karumal-dumal yan namang kasalanan. Kitang, okay mo, laka ko na yung face mask ko, malawat na ako magkaya kayo. Kasalanan kitang panahon ng hapong Ginoo. At agpangking pamamasa, king batas ng Moises, familiar langan, ding hudyo kanita, yapin ini. Ing babaying merakap makipangalugod, iyarap deking, balen, at kaybat, basibasan din bato, hanggang mateya. Bala mo, death penalty, makanyan, Erap de kang Yesusing eksena kilob ning templo. At ding menarap kaya, rening pariseyo, ang poparetang may karakap. Kaya kano yung derap? Kang Jesus. At kay ba't sinabi da, kesyo, ito pin, susiluan de, pandak-panday, Jesus, bahala nga tinga, bus-bus nga na. At kay ba't ning malagong amanong dindamtam kingapong Ginoo, nano yung pakibat na, nano yung disposition ng Jesus. Ni po, tahasan nga ni ngapong Ginoo king katataw yung parte ng Ebanghelyo, anyang alano rin taong manusga kaya, nga na ako man, era ka, atulan. Ako man, era ka, atulan. Jesus, mapanusgan Pero yung tao, kabalis ng manusga ka rin aliwa. Mabilis siya pa rin. Ano ito? Mabilis siya. Igideng ating kayabe, king saken. King saken na itang lalaking talasawa, agad-agading pamanusga. Ating niya kanong kalaguyo, dalagaya kanong malagu. Dapat ding chismoso at chismosang magataladila. Di nga usang tamong, dito sa luway kanina, quote and unquote, detang mating marikon, ating anong latest, mare, reni na, ding magataladila, dabita sa, paunakane pala, itang makasaki, king kotsina. Pero kabilis yung balita, kabilis yung pamanusga niya po. At tatandaan niya po minsan, itang formator ko king Manila, makanya mo naman yung kwento na kaya kami, pariya, at yung king mall, kaya benin po nakana, at yung po nakana, abe, ning anak na, apo na, around 5 or 6 years old, tinrit na la. At kay ba't maya-maya, hindi na makita yung apo o yung anak nung kanyang pamangkin. Nawawala. Pinage na deyakit. So, durot. Meantime, mag-hysterical ng ima, siyempre, worried yan. King mawawala ng anak. Bang i-console ning tito, ining pari, impo na ka na, natural. Naus ka ni akbayan at sasabihan na eka mag-worry, niko-console in other words, abang maglakad-laking dalan, king mall, abang dudurot laking mall. He was the priest, the tito priest was trying to console the pamangkin. At kauli na nga, mong kauli ng father, ating biglang mig-text kaya, Father, umamin ka na, nakita kita. Kalagkuna pa mo nga na, Tagalog, anak iya, nga na makanita. Diyos ko, ding talagang chismosong pong chismosa. In other words,
ang tao, maralas, ne po, ano kabilis, manusga. Hindi lang napakanunin tao, hindi lang nakanunin tao, mas matarami po kaysa aking nanumang kutsilyo. At madalas pa, ding sugat abunga na, mas malalamla. Kasi po nga sabi mo ne, potang may kapanusga na ka, ay, masakit mo na yung bawian yan. Inyasat lalo sigurong importante at maulaga kapatad, bayo ka manusga, bayo ka magsalita, lawen mo pa mo, ing ebidensya, resa-resa. Anya, there's a saying in English nga na, don't jump into hasty conclusions. Ima ko ito, sige sabihin, pakibalong pa yung resa-resa. Limbawa, ining babae, king ebanghelyo, ot miras siya king estado nga ito, ot mi kasalay. Intuturo mi po king moral theology ne po, king seminaryo, nga na po ning kikatang katuruanan king Santa Iglesia, behind every action is a person. Gulot ning meto nga dapat, ating meto nga tao, ating tao ngayon ating niyang kwento. You have to know the reasons why. You have to answer the questions, what, why, ano pa, when, where, but importantly, the how. Bakit? Importante lareti. Bangkata, akit may kabuuan. And then you can judge. Malino? Do not jump into hasty conclusions. Eka agad-agad mansga at mamarsala. Uli mong higit may tatalan metong boteng abir, lasenggo niya, ano mo ang pepatalan mo kayo? Uling malya, susulod malan, at bayong sapatos, maluho niya, ano mo ang binyedala mo kayo? Kaya po, dati yung makasukol, imoniko, uling merakap yung manako, bisat man nating sasabing migbayo dakala pa mo rin, di nga bisang maniwala kanita. Bakit? Makasarano isip, kim pamanuskada, pangarasrugo kang moniko. Last example, ining bahay pagbabago ng nga pong pilar, lagi kaya pong babanggitan kaya kayo yan. Intelakad na nga pong Homer, kaya katamo pong dating kura paroko, may kapitula pong batches, kanitang kainit-inita na ning drugs, po, yan yung pakibat ning kaya katang Santa Iglesia. Through our parish, may bukol tayong bahay pagbabago. We welcome tala. Agyang may kasalala. Nano pa yung karelang agawang kasalanan. Santa Iglesia, pisamban, bubuklat na yung pasbol. Baka di na lang second chance. Baka nito, subukan lang sopan, uluan. Healing, nga naman ito nga senador, not killing. Po? At, tama niwala. King, opinyon ng metong presidente na salot sa lipunan, nga na, ang mga adik na yan, patayin. Beng, beng, beng. Tokang. No. Bakit? Yung bewari, iba siya kanino? Kingapong gino. At nung ating metong dapat manusga, aluway ka, aluwayang tao. Nino? Ingapong gino. Hence, our church, the Catholic Church, is against death penalty. Malino, kanya manibatan, respect for life which is a gift from God. Mantaya ka simple ito. Ay, kapatid ko, etamong bisu-bisu, at etamong marapal king pamanatol karing kalupada. I have to confess. Nga nga ako, waling ating kong kapatid mo naman, may lulong king droga, balari nga ba kung bahay pagbabago, minsan kinuwento ke. Mwa ako, Pero, kapatad, kabud, damdaman yung kwentura, awanon wan mula, abaluming resa-resa, o bakit miras laking makanitang estado, o bakit miras laking makanitang bisyo, ay, sabihan ko kaya kayo, aranasan ko ito, manaliwa ka perspektibo. Potang damdaman mo kumiyak, ing meto nga sese, ing austamo, sese, meto nga drug addict, pauling kakaluluan, bisayang magobra, alayang akitobra, uli number 1 rugo, alayang masyadong pegaralan, kadua, alang oportunidad, bang magobra, anyapin, uito, they resorted to easy money, pusher,
O kaya naman, bang kalingwan ni mapait a sitwasyon, ne? Uling talagang kalungkot-lungkot. Wari po, taka nung makadrugs ka. Ako po, watak man tayo, ne? Kalingwan mo ako niya. So they resort to ecstasy, to cocaine. Ne? And so on and so forth. My God, they have 1,000 reasons. O ba't miras laking estado nga ito? Hence, eta bisu-bisu, manusga, eta marapal, mamatol karela. Uling ating lang kwento. Pakibaluan mo pa mo, itang kwento nga ito. Amo pin, lawe maluwalas, alilawe makitid, ingke katamo sanang palaging itimid. Metong pa po, ne? Bay, kailakwan mo munang punto. Kutnandan ako mo po. Ing pamana ko, Marok. Wow, definitely. O ing mena ko, Marokya. Ha? Ing nga manong tampo. Ing pamana ko, Marok. Wow. O ing mena ko, Marokya. Ay, ako pakibat ko ako balo. O numong mena ako, ay, huling emergency, kailangan nga payulo at asaling panulo, itatang ng masakit. At tatandaan niya itang meturugong magtindak yung metong grocery store at allegedly may na ako yung metong canned good, uling marano piyo, overtime, layang merienda, uling pakakalulo yun. Kibat pe, pasukol de. Kibat ibi siya pambu, maligwa, ne? Piyansa. Papiyansa, ne? Makanyan. Minsan, kapatad, ing maligwa tamong kaugalyan na pamanusga. Ing lesson ka rin is, tayo mo makapokus kitang dapat mismo. Let's not be act-centered nga na morality. Let's be person-centered. Louis Yan sense nga na, this person should be adequately considered. Yan. Pakibalungan may pa mo. Impenibatan ning taong ay ni, bayo tamo manusga. Kusintidor ya Yesos. Kaya may basang ebanghelyo, bala mo itang utalaing gewa. Makaya na mo. Kusintidor ya. Tali. Mapamakaluluya, Jesus. Karing makasalanan. Ako sintidor. Ay kinunsin siya. Itang karokan gewanan itang babae. Inyapin laway niyo po, ne? King kapupusan na ning ebanghelyo at yung sinabi Jesus, king babae. Bayo ne pepahulyan. Ako man era katulan nga no, sulong muli na kanak. Dapat, naka, may kakasala pang pasibayo. Pero, if I were to put words in the mouth of Jesus, anting neto nga pengari, pangaralan ne pa O nak, ne? O siya mapaligtasan dareta, apalakwan ko la. Something like this. Talagang totoo naman, nak. Istong yan mo teknang yan, nak. Talagang matay ka. Nung yan pabalo, yung parusa, king makipangalugod, kalupan ng gewa mo, apinteng batas ng Moises, pasipasan da kang bato. Sana rugo, mabiyasan na ka ne. Okay, promise mo na kami kakasala. Talaga. O sige, nak, era katulan, tapot, mo nagagawang pasibayo ne. Okay? Appear. Sulong. Makona ko. I mean, something like that. Nya kabud. Pelakwan. Ikaw yung pengari. Imeto ako sintidor yapin tang maya po maroking gewame. Wa. Keber. Ali. Pero stong marok ya gewa ang kaya kang anak. Pangaralan me. Makanyan keburing akit at aintindihan ing gewa ni nga pong gino. Wa, menos ga. Wa, may marsala. Pero, mento niyang pamikatagon bang pangaralan ining babaeng may kasala. Hoy? Okay. O, kadwa na. Last na mo. Lawen mo kaning kaya kang sarili. Akit mo ngating ka namang pamagkamali. Pota ka nung matutukso tamong manusga at mabilis tamong mamarsala ing sarili iyang kaya katamong lawen. Anak po rin kanini. Tindam kaya mo na po ini. Subukan niya po ini, kapatad. Manuro. Makanantang manuro. Come on, nalang kay Jake. Manuro. Manuro. Tang. Hello. Kasabi na kayo. Oh, yan. Okay. Now, true main keng harap mo. True main keng side mo. Wala lang. Uy, rigin harap. True da ko kanya
nanalo rin ni galaw-galaw. KJ da, yan. Puta ka nung manuruta mo, Lawenye. Ing metong mong daliri ang makaturuking tao, rengatlong daliri, makaturula kaya ka. Kakalala kang manuro, pota, mas maragul pa yung kaya kang pamagkamali at kasalanan kaya taong tuturo mo. Dakal pumimisip kanini, nanya kaya yung sinulat ni nga pong ginuking gabon. Wari dino kuya, may katadwa po yun nung apansinan niya. Dino kuya, at sinulat niya king taliri na. Ala pong masasabi king ebanghelyo, pero speculations, bala mo kanu, yung tuturo na, actually, yung gabon. Ang timong tuturo na karening manusga, bala mo kanini, king gabon kayo naman, menibatan. King alikabok kayo naman, menibatan, at mibalik kayo naman, king alikabok. Ala naman talagang sinulat, tiro na yung gabon. At ang timong unspoken message, statement, kayo mga suga, uling, kalupa, iyaning babae ini, marinat kayo naman. Hence, the abo, Ash Wednesday, in tao marinat iya, uling kasalanan. At iba't ka king alikabok, at king alikabok ka naman, rivalik. Kalagunan nita, may katadwa ito. Anyang tukoy nga pong Ginoo. Pero gets, then yung mapanusgang pariseyo, ang pore ng tao nga reti. At kay ba't nga ni nga pong Ginoo, nakaburi mo naman kanini. Wari, basi-basan da nene. Abay king eksena mini, kento lao, kaya ning harap, anyang nag-play kong Jesus, nga nang Andy, kumakumoon ba to? Ako'y Jesus kanita mo ne? Kay ba't metong-metungan ko lang lalawen din tao, ingalang sala, yang mumunang masibas. Kaya imagine king eksena, tunggal-tunggal, na nakbagdo rin bato, kaya ba't turo kulang makanyan kaya ba't ipakarinela, ing mumunang masibas, ing tao nga lang sala, kaya kayo, nga ng Yesus. Inyang lawen, daretang makapaligiding sarili da, tunggal-tunggal lang meko, uling baluda, atin lang ang dungis, kasalanan. Atin lang ang dungis, kasalanan. Makanyanyapin yata yung puso ng tao. Misa mo ting ugaling banal, ating ugaling makarumal-dumal, ating ugaling mayayanimal. King sine, ating bida. Atin mo namang kontrabida. Ing bida, yang mahayap. Ing bida, yang malinis. Ing kontrabida, yang marok. Yang marungis. Nepo. May samot po ano yung kaya katamo. May samot kaya katamo. Ing bida, ang popang kontrabida. Mayayari ing Koresma. May balik tayo niyang first day. Ash Wednesday. Remember the polka dots? Wala na. Anyang Ash Wednesday. A teacher asked his pupil, if white is good and black is bad, what color will you be? Nga na, polka dots. That's truthness. There's truthness in what this child said. Kimbiyata mo, atintang madalumdum bahagi. Like the moon na ako katakan tane, ating yung dark side, na eta mo akakit, although tingya namang light side. Kapatid ko, niya po, nung ating kamalyan, mayan, at maligwang maninton pamarsalanan. Ing kasalanan at dewakan, matsura. Inya masakit aminan masakit. Ninong bisang tanggap, matsura ya. Mag-makeup at manayos la ring aliwa, bang lumulya lagu, at santing, bang may takpan, na naman matsura. Timpong kasebyan king kapampangan nga na, tindam yun po bayo ka man at siya, magsalamin ka pang kapsa. Bayo ka man at siya, magsalamin ka pang kapsa. Ito mo po warin pangumbira ng Yesus. Lawen ng sarili,
magsalamin, ing malinis pa nga tao, yang mumunang manat siyang bato. Ay kapatid, Quaresma 40, 5th Sunday, payarin eh. Isang linggo na lang, papasok na tayo sa pinakabanal na linggo sa ating Katoliko, ang mahal na araw. O inumin ka na akong pangadi and wish, hope, nawa ang Quaresma na patapos na, ay napakilala ang Diyos na walang hinangad, na husgahan tayo o i-condemn na tayo. He's a God of second chance. He's full of mercy and forgiveness. Nga tamo last week. Isa siyang Diyos, hangad niya lamang. Iwas tayo sa ating pagkakasala para maranasan kasama niya ang bagong buhay. O itamuin kapag nasana. Lako nakatamo, kikatamong kasalanan at di na nakatamong bayong biye. Inyay Quaresma, panahon nening grasya, naning kikatamong kakanta. Nya, kapatid, kaniting tauli at kalimang Domingo ng Quaresma, si bayo, dandaman tayo nga pong Ginoong boses na mamawos. Sumisi, pahingulot ka rin kikatang kasalanan, lumapit, pagbalik at magbayo lub. Bangka nito, bahay talungog king maleldo, malinis tamo puso, at makasadya tayang harapan, ingapong Gino, king kayang pamanyobling mebye. That's the essence of the 40 days. To prepare ourselves to meet Christ, who is offering us new life, king kayang pamanyobling mebye. Amen. Talakad tamo po. Sasalpantay ako, King Diyos, ipangmaypayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Jesucristo ang anak lang bugto nga ginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam lang upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkot, tinipayo karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklukwa ning Diyos, ipang maypayang tuto, iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kum, karing mabiyempong menga mate, sasalpantaya ko ng Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisimakding Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. King lugod na, ing Diyos, pag nasaning parating bayo, ing yato, ipanalig tala, king pakalulunan ning kekatang nasa at ding nasa ring kapatid tamo, karing balang panalangin ning kekatamo pong pakibat kapatid, Gino, ning bie, kekake, manalig. Ulitan tayo po. Ginuling bie, kekake manalig. Para king Santa Iglesyang kaluguran mi, ban king yato mi, maging metong yang lugal metong atanda, ning kapatawaran at pamikasundo, manalangin taking Gino. Ginuning bie, kekake manalig. Para karing manatol at ding miyatulan na, manalangin taking Gino. Ginuning bie, kekake manalig. Para karing sirapi bale-bale, at para karing pamilyang misasan metong, manalangin taking Gino. Ginuning bie, kekake manalig. Para karing mesugat, paulining kasakitan ning bie, at para karetang manatiling ating kapanaligan, manalangin taking Gino. Ginuning bie, kekake manalig. Para karing atsuking kapamalan, dinandasanang pansin ing pamangailangan ding tao, at elulupigan ing ninuman, king karelang upaya, manalangin taking Gino. Ginuning bie, kekake manalig. Para karing komunidad tang Kristiyana, bang manatili tayang tanggapan, ing ninuman, king mitnong ganaka at lunos, ipanalangin taking Gino. Ginuning bie, kekake manalig. Tanggapan na sana ng Diyos, ng kikatang ampung kayadunan at kapasalamatan, lalo na itamo hanggang sinimba. Antimunin yun ang king kayarian ng maligaya hanggang kapatid tamong mayamon na biye. Ipanalangin tala po king Gino.
Ginuning biye, keka kemanalig. Makuya da katahimikan kapatad, aduan taong ping sarili tang kapagnasan, anti mo rin kapagnasan da rin kaya katang kapatad, manyawad ka rin kaya katang panalangin. Ila po rin makatuki. Inong Diyos, pasalamatan da ka po, uling pekiramdaman mo kami at pepakit mo kaya kami, ing mapibabata mong pakalulu kaya kami. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ninyo Eucharistia. Manalangin kayo, kapatad panining, kaya katamo pong taon matanggap yarapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, mapamakalulungip pa, kareting tandaning tinapet alak, makirakay kami king kapatawaran at biye, Jesu Kristo ng anak mo. Kapamilataning katawan at daya, daptan mong iking palpikasalang tao, gawan mo king bayo mong lelangan, balayan na yating kapanaligan at kagiwan mangat, babo, rin kaya kaming sarili, ban misadya king bayo mong banuwat yato, uling paninayan ming sabla, ibat kaya ka,
kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatiliya kaya kayo, At keka yak na yoreng pusuyo, makayat nano king pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo, iti karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matulid din pasalamatan da kang parati, at numan karinoy pa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya. Aduan mong pasyag mi, ing kapasalamatan mi kaya kapamilataning pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi, ing palpikasalang ugali mi, at apatpat ing ketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karing at syuking kagipitan, ing kayapan mo kaya kami. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya. Layon makyabelang tok ng babiya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Makyabeta po ka rin choir. Banal, banal, banal nino, Diyos ni upaya, minuyang banwan, iyato, kinigaya mo. Itaman, o sana, ingkakatas sa kaasan, o sana, ingkakatas sa kaasan. Anya'y daratang, tinagyuning bigo. Mas masigan, o sana, ingkakatas na kaasan, o sana, ingkakatas na tunay kapin banal o ipa, ika, ing panipataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob kim pamaylasan at kamatayan. Kinuha ning tinapit pe pasalamat yakeka, piraso ne, binyene ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, itiyeng ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Bingyan ng kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, bankyat ami patawaran la rin kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo, neteka, Cristo, sinubli kang nebe, Cristo, datang kang pasibayo, ikaw ang inyangin igaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng mebyo ng anak mo. Daraon miya kaya kayo tinape ng biyating kalis ng kaligtasan. Laming pasalamatan kaya kayong pepalarya mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka.
mapakumbaba may pagamwa mo king kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me way paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, i Florentino kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ginoo, ganakan mula naman po ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayaw na biye, lalo na rin pangadimi kaniting Santa Misa. Pakaluluwan mo kayangan, gawan mo kayangan, karapat dapat magkamit king bielanangga, ban kayabe ng Mariang Birhenin doon ng Diyos, isa no se kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman King alanangga. Ngini kapatad, manalangin taong mitnong kapanaligan at lugod kay ipa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo kay sablang marok, malugod mo yung pagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasopaning kaya kang pakalulo parati king mikabos king kasalanan. Miligtas ki sablang kaligaligan kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayan ni kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaborian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapatid din kapayapan ng ginumanatilyas sa kapilan man kaya kayo, At keko antemurin. ipakita pong inimika kami atong tamo king kapayapan. Kapayapan kaya kayo ngan po. Kapatid nyo ing kordero ng Diyos, lulugod tamo uling minuna nakatamong liguran, mamatawad tamo uling minuna nakatang petawaran. Iyang milako king kasalanan ning yato, mapalad tamo nga nitang mayahos, king apuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat yag kasmiyaing amano mo, kumayap na ako. Talakad mo po. Kapatid, ing katawan ng Kristo. Amen. Karingatsu king pibale-bale, abe-abe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingat yu kaking kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, migit, king sablang bage. At pag nasang kong tanggapan da ka, dapat pauli na ni penandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at yu kakarin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keko. Amen. Alis
talakad tamo po. Manalangin tamo. O mamo at maganakang iba, pasalamatan da ka uling paintulutan mo king makirake king sakripisyo ning ke kang anak, amigdala king ke kang kapatawaran at kapayapan ke kami. Pabustan mong ibiyen na ke kami, ing tetagan manatiling tapat ke ka. Bustan mong maging may pit ke karing ke king sarili, dapat mitnong pakalulu karing aliwa naman. Itiyadin mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ngayon po, lukluk tamo, para king mumunang candidates forum, kaya king Balen, ning San Simon, amaganap kilub ning misa. Ngayon po, ausan kay Brother Ryan Joseph Nabong, at Sister Lance Intal, para introduce ang first speaker for the candidates forum activity. Mayap ayabak po kay katamuan. In politika, regalo ya ibat king apong Gino, metong nga panagkat bang sumulong ing kabanalan, kaya gape ning komunidad ing pisamban, king pamisulong, pamiksikanan, king kalayaan at kabyasnan. Daring tao, mamili karing karapat dapat mamuntukan king Balen. Iting kalagape ning balayan, nasa ding sablang botanti, maging lang responsabli, karing regalong kabyasnan at kalayaan apig kalub ning Diyos karela. Inya, king inisyatiba ning PPCRB, ning kayakataang parokya, di magnasang manungkulan king kayakataang Balen, may dinan lang pinandit, may pasyag karing karelang kapag nasan, ban manungkulan. Ipakilala ing sarili da, ampong pangarap, daring kaya katamong kaluguran, Abalen, San Simon, kilog, niniting misa. Maya paabak po kaya katamungan. Ausan miya po ngeni i Mr. Keko Almario, ban makibat karing kutang ang makasunod. Nino Ikeko Almario, nanula ring peka maulagamong tagumpe king kekang bie. Makananu ka ka-qualified bang mamuntukan. Nanula ding accomplishment mo. Obat iko ing dapat dang iboto ring tao. Ing kadwa, nanula ring atlong peka dinan mong pansin o peka maulagamong plataforma para king ikasulong ning kaya katamong kaluguran na Balen, San Simon. Katatawlyan, nanu ing peka paninap mo para king Balen, ake kang panigobran, kilub ning atlong banwa, sakaling ikang miluklok, king peka matas a posisyon ning Balen, San Simon. Uphold the candidates, principles of democracy that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. I pledge to abide the principles of peace and lawfulness in the conduct of our campaigns and partisan activities. Avoid at a cost the use of force, intimidation, falsehood, fraud, and violence for the advantage of our political interests. Take active steps to maintain good cyber hygiene in my campaign and that my supporters, and never resort to any forms of cheating and vote buying before, during, and after election, and to observe fairness, justice, and statesmanship
in dealing with our political opponents. Salamat po. At ngayon, pakiramdaman tayo. Metong ka rin kandidato tamu, ikaw yung Keko Mario, pang pakibatan at ang atlungkot ang kilob ng maximum of 15 minutes. Koy, pwede na ko po magsalita at i-address. Thank you katang pong kabalen. So, muna po, babike po yung Maya Payoras at Maya Payabak, kaya katamong maganakang Kura Paroko, Reverend Father Enrique Lusong. Salamat po, among Rick. Karen pong atso kay ni Kimbalen ako ning apong Ginoo na susuyo king apong Ginoo pabiyake po yung Maya Payoras at magrasya nga bak kay kayungan. So ako po Honorato Manyaco Palmario bansag po kinlag yung Keko Almario. Una pong pamanungkulan ko at pamagsilbi ko kay Nimbalen San Simon, maging kapitana ko po, barangay captain na ako ning barangay Sangon, kilob na po ning Apulong Banwa. So, kita pong kilob ning Apulong Banwa, magsilbi ko pong tapat, malinis, keng barangay Sangon. May ngarap ko pong, keng kanako pong accomplishment, may ngarap ko pong Mika Eskwelayan, Barangay Sangwan, yapin po in Sangwan Elementary School, na selike po yung Gabon. Agyan pong baldugan niya mo at magkaroling ko po ketang down payment ketang Miki Gabon. Yan po, pakinabang nande po ring anak kamagaral. So, dininang ko naman pong pansin yung kapitan ko, yung dalan na po ng Manabak, na dati po Burakan niya, Gasgasyamo, dalan Damulag, dalan na Panyarol da Puring Hortelano, alapon dadalan na Saken, at tini po, tinevelop ke, pepa tambak ke, pepa taske po, pepa upgrade ke, at pepa semento, para po maging alternative way, na po makalbog ke ni King Plaza, talwal po King MacArthur Highway. Yan po magagamit siya po kareng kaya katamong taong memalen kaya ni Kimbalen San Simon. At medong pa pong dininang kumpansin, may kapapagaral ko pong mestra at IT, kimper na po ng barangay. Ren po, pakinabang nanda po nga ni petang anak karetang sinopang kungareto. At medong pa pong dininang kumpansin, yun pong Gabo na po ng gobyerno, Barangay Peter Road. Yan po, ay magagamit at tengangasang kepong pemye karetang alang Gabon, alang Toknangan. Pagi paglabang kepo, ketang netong taon babandi, kayang Gabon na ini. Naing Gabon na ini, kaya pong barangay. At ngayon po, mapayapala po makatok ng ring taong dininang ko pong upayang mga lakarang bale. Yapin po, in Riverside, kasipin na po ng Reyes Compound, harapan na po ng kakatamang Pisamban. At ngayon po, nasa lesela po makatok ng ring taong dininang ko pong toknang kiyan. So, kaya pong kanakong pamanungkulan na Apulong Banwa, kinuldas ko po, malinis, ala pong record, ala pong anomalya, at hiyal na ako na naman pong konsyal ng Balen. Pagpatuloy ko po, yung pamagsilbi ko, karing kabalen kong lalong-lalo na po, karing masakit. Kagising ko po nga ba, kadunggamat, makasalubong na po, karing kabalen ko, na pass out. Agyan pong misan, po tao San Simon, pero kay po pagkaitan kaya balo kung isaot ko kaya sa sopang ko po, kareng mga ospital, kareta pong nungwal kayong ospital, kareta pong may opera na emo po basta operasyon at pakikwanan ko po alalang babayaran.
So yan po, agagawa ko man po yan. At manibat po king pangakonsyal ko, mega scholar ko naman po, king Barangay San Jose High School, Barangay De La Paz High School, Barangay Santa Monica at Barangay San Pedro. Nadakal ko po sinopa na mag-aral karinganak, mag-aral high school. Kaya po sarili ko po sweldo na lalabas kaya naman po karela. So, kaya ni pong kanakong pamanungkulan na ini, 25 years na ako pong magserbisyo, ko po paluwal pera, kaya po liklukan ng posisyon, kinlagyo ng pera, liklukan kaya po yung posisyon, kilog na po ng 25 years, kaya pong lugod na rin taong memalan, kanako. Pasalamat pong marugol, karing taong memalan, kaya ni Kimbalen San Simon. So, ngayon po, manambisyon ko pong maging pamuntok ng Balen, kaya ni pong kanakong programa at plataformang buri ko pong iapag karing taong memalan, kaya ni Kimbalen San Simon. Muna po, dinang ko pong priority, yung pong kalusugan na rin taong memalan. Patalakad ko pong ospital na maluwat na pong paplano na po nitatalakad. Sana po, agawa ko po. Ining ka na pong kapag nasa Maine, alang-alang po ka rin taong masakit. Kaba pong mayayaring ospital, nung nilokloko po, kening posisyon na ini, magpa-medical mission ko po balang bulan. Libre doktor, libre panulo, at libre check-up po. Yan po, gawang ko po yan. At dinang ko naman pong prioridad, rin nga nakamag-aral. Lalong-lalo na po, ret ang pakakalulo na bisang mayaring mag-aral. Sa pangko po, na bisang mayaring koleyo, at maging professional, mayari pong doktor, nurses, mestra, o engineer po, gawang ko nga po yan para makasaw po karing kabalayan kong pakakalulo. At din ang kunang pong prioridad, rin pong senior citizen na dapat pong dinampansin. At din ang kunang pong prioridad, rin kaya katamang hortelano na sumaup karing makinang panyaruda, sumaup kembini at sumaup king abono na eda na po dapat tutangnan. Yan po, pangako ko po, gawa ko po yan. Uring impera na po ng Balen San Simon, maragol na po. Nung ingatan niya po, yung Balen ng San Simon, malyari tamo po nga gawa. Yung kanakong programa pong ay ni. At pakit ko po, karing taong mamalan, nung sakali po, migwagi kaning kapag nasang kong masanting, itang tapat pamanungkulan, maya pamanungkulan, at malinis pamanungkulan. Pakit ko po, karing taong mamalan, na imperna ng Balen, ipastil ko po, karetang billboard, na didinan ng mga regula letrato, po letrato na kaya po Almario, ingidala ko ka rin, na po itang budget 400 million kaya pong Balen, nang ngawa rin niya po pupunta. Yapin po, so the people may know, na baluda po rin taon, nung ngawa niya po munta in perna ng Balen. So, ini pong kapag nasangkong ini, kaya pong upaya na po ng apong Ginoo, upaya na po rin taong memalan, nung pong manatili po itang prinsipyo at ita pong karapatan alang takot kaya pa mag-boto po gawan tayo po. Ako po, Aldolda po, kaya kanakong pamanungkulan, marlas po, pangadig ko po kayong apong Ginoo, Ginoong Yesu Kristo,
pangapong Virgen de los Remedios, kaya katamong patulunan, Nuestra Señora del Pilar, na adong ko po na ituro na ako, kaya tanggawan ko, kaya mayap at masanting agawa kaya nga kakitda. Nainingan po pamagsilbi ko, karin taong mamalayan, ala pong pamagkunwari, manibatan nga po, kaya kanakong puso. So, sana po, pisaw taong po, at metong pa pong dinang kong priority, baluyan po itang keng nawasa na miragdag pong babayaran da rin taong pakakalulo. Di nang kaya pong pansin yan na bangkanita po mabawas siya kaya babayaran da rin tao lalong-lalo na po itang pakakalulo. Mamayad po yung munisipyo at paggawa ko pong resolusyon bangkanita po maging pabayad kareng taong pakakalulo. Agawa ko po yan, pauli na po yung imperna ng balen, ingatang kepo. Sanay na ako po kayong kakaluluan. Nakultas ko po kayong pamanungkulan ko, at yun ako po kayong edad, na pangako ko po kareng ka na akong pamilya, na malinis kong kuldas, alang bayad a kasalanan, para apag marugulda ko po rin ka na akong pamilya. Sana po, kaya daratang nga May 9, gabaya na katamo ng apong Ginoo, at sana po mayari pong mapayapa at malinis na alang manasakit karing kabalentamo, ligtas la po kayong kapamakan, at sana po pangaditang po ito, lalong-lalo na po karetang magsilbi kayong eleksyon. Magboto tamo pong malinis, mapayapa, at ating pong konsensya. Ating pong konsensya, ating sarili pong desisyon. Ita pong karapatan nyo, ipaglaban niya po, ko tatakot. Makasalala po, kayong gamatyo, yung kinabukasan na po ng balen, yung kinabukasan da po rin nga po, yung kinabukasan da po rin anak nyo, datang yung panahon. Ila po makatalakad kayong harapan tamo. Sana po, saup-saup tamo, ketang malinis apamanungkulan, at nung pong sakali po, mibiya po kanako, yung upaya na miluklok po bilang pamuntok ng balen, at kareta pong kaya katamong sangguniang bayan na miswerte, agkatangko po na magserbisyong tapat, malinis, ikakalugod, may abe-abe, para kimpa magsilbi karenta akong memalen at king kapakananan ng balen. Ya po ang gawang ko po yan, ilako ko po itang pate-pate king munisipyo, at sana po nung miswerte ko po, ipairal ke po itang kababan na langkatasan, ipairal ko po itang pamisametong, at pamikakalugod po kay niking Balansan Sibon, para po king kapayapan at maging mapayapaya po yung Balansan Sibon. Sana po saup-saup tang po mga di para king kaligtasan po. Dakal pong salamat, Mr. Keko Almario. King pamangamano, kaniting pamanangupo, kaniting panagkat, ampon ka rin kaya kayong amano. Ngeni po, pakilala yun na po tunggal-tunggal ding abeyo king partido. So, kani pong kanakong grupo, maging kayabe ko po, kasalukuyan pong manungkulan bilang konsyal po at kayabe ko kayong konseho, magnasang maging vice mayor po, yapin po Honorable Mark Makapagal po, nung atsuya po kani,
paninainde po kening ating metong pong kayabe ko na yakabot po na masikan loba may kayabe ka na ako bistat man po balo ng alampera pikabayan ako pa yapin po ing dating konsyal na po ng Balen Councilor Russell Figueroa po. Ngini po ang katanmila di Mr. Keko Almario, ding kayabe na ating coordinator ng Nuestra Senora del Pilar Parish, Pastoral Council for Responsible Voting, Miss Evelyn G. Intal, ating kiyakatampong kura paroko, Reverend Father Enrique Manalo Lusong, para po kayong pledge of commitment for clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful election. Kiti pong arop. Pledge of commitment for clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful election. It is our belief that active participation in the process of a clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful election will lead towards good governance, justice, and peace in society, and true democracy. We uphold that the election of the right leaders in our land is my birthright, a God-given responsibility. Therefore, we, in adherence to our belief that politics and suffrage shall be exercised as a solemn act of sovereignty, must be secure, accurate, free and fair election in my country, do hereby solemnly pledge to uphold the fundamental principles of democracy, that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. I pledge to abide the principles of peace and lawfulness in the conduct of our campaigns and partisan activities. Avoid at all costs the use of force and intimidation, falsehood, fraud, violence, and violence of our political interests. Take active steps to maintain good cyber hygiene in my campaign, and that my supporters and never resort to any forms of cheating and vote buying during and other election, and to observe fairness, justice, and statesmanship in dealing with our political opponents. Attend to our electoral duty in representing our fellow citizens as an ongoing life task to protect our freedom won through years of effort and sacrifice. We pledge to advocate for non-partisanship and full citizens' participation in the belief that only when all of the people participate freely in the electoral process can true government by the people be realized. We further agree and bind ourselves to follow and respect the contents of this covenant, and hereby affix our signature as proof of our sincerity and commitment. So help us God. Mag-sign ko po. Tipa ko po. Vice. Ngini po
gampanan tamo ing pamamendasyon karing magnasang manungkulan king kakatamong balen. Agkatanda ko pong talakad. Abay-abay manalangin po, karining kakatang kapatid magnasang sumuyo kay katamo. The Lord be with you. And with your spirit. May I ask our kabalent, pakitasing walang tao pong gamat. Papunta po karining kakatamong kapatid. Let us pray. Almighty God, we give you thanks for the many and varied ways you build up your church. Bless these brothers of ours who wish to serve our beloved town, San Simon. Grant that through their vision and direction, they may be of service to this beloved town and bring honor and glory to your name. Grant this through Christ our Lord. Amen. We entrust them also to the loving care of the Blessed Virgin of Pilar, our patroness, as we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Good luck. Pasibay po, palakpakan tala di Mr. Keko Almario, ating kayang partido, asahan niyo po ang panalangin ng parokya. King Toto King Domingo, e Mr. Bong Garcia po yung damdaman tamo magpakilala. Pasibay po, dakal pong salamat. Loklok, tamo po. Umpisaya pa mo po ito, pero ngayon pa mo salamat king kaya kayo pong tiyaga, ne po. Siyempre salamat naman king pamanangu, darinig kaya katamo pong kandidato, specifically Koyang Keko, Almario, and of course, Koyang Mark, Makapagal, and Russell, yung karela pong loan, candidate for councilor. Pasibayo palakpakan tala po. Asahan niyo po yung patuloy ng panalangin ng parokya, kaya kayo pong kapagnasan. Ngayon po, mabilis mo pong announcements. This coming Friday, April 8, yung tauli ng Stations of the Cross, 4 p.m., 5 p.m. yan po yung misa, rin kaya katang kapatid San Jose, tao San Jose, ila pong kaya katamong mag-lead. Antimurin, mabilis kaya mo pong sabihan kaya kayo yung schedule ng kaya katamo pong Maleldo. Makapaskil niya po ini kening harap niya po. I just want to emphasize some specific activities niya po. So next Sunday, kapatid ko, yapi na po yung Domingo de Ramos, umpisa na ning Maleldo. Uli nga pong misa ka ring baryo at lula po ring misa tamo kini parokya. The earliest is 6 a.m. Ring maraming magigising, Kapampangan Mass. 9 o'clock, another Kapampangan Mass. And then there's a binyag niya po. At iba pong misa itanggat panapon. Ito pong bisang katpanapon simba, alas 5 ya po, it will be an English Mass niya po. And then, mabilis mo po, Lunes Santo, regular pong schedule tamo, kareni pong Santo-Santo, at intang kumpisala na alas 3, kalupan nga sabi ko po, panahon niya naman yung pamagbalik loob, king kumpisal, ing Quaresma niya po, ating Maleldo, 3 o'clock, at syuko mo po kayo ni Kuluppisang Bandang, maranong pong datang, 4 o'clock, ating Stations of the Cross, 5 o'clock ating pong misa, and for the first time po, ngayon kaya katamo pong execom, schedule ya pong Lenten Recollection parish-wide. Niya po, face-to-face siya po ito. So, misa/Lenten Recollection on Holy Monday, 5 p.m. Martes Santo, ang timurin, kumpisalan pa mo rin alas 3, Stations of the Cross, 4 o'clock, misa alas 5, and then timpong online, tulawok, Lenten Sarswell, tangaman ng kupunan din, online niya mo po ito. So watch out king NSDP Facebook page. Miyerkules Santo,
po, there's a Mass at 5. And then, ulim pong tangaman man tamo pong medyo timpa magluwag. Metong ka rin malambat na nangamis, yapin po yung prosesyon da po rin, kaya katamo pong Malasanto, ng Miyerkules Santo. Salamat ka rin, kamadera, more than 30 of them na po have confirmed. But then, it's a procession without congregation. Meaning, din pong tuki keng prosesyon, yapin mo po rin karo, santo, kaya bering santo, ang poring karelang kamadera. Manatilin na mo po, karing kaya katamo pong bale, manalbe, niya po, at reta pong makasimba, kaya tang Miyerkules Santo, asaksyan do pong akit reta. Uli napin po ang timpa pong limitasyon, agyang pang medyo timpa magluwag. Exciting po, uling, again, mista mo po, ako mismo, first time ko po nga witness ini, agyang limit mo po, limited. Huwebes Santo ang timurin, na po, alas 5 itang banal na misa ng taulinga po na ning austa mo, and then, Biyernes Santo, ating dala ng Cruz 12 noon, 2 p.m., 7 last words recorded, piling pari and lay, online niyo po ito. Then, pisa pong maranong muntakin ni King Pisamban, pwede na pong manalbe, karing kaya katamo pong 7 last words. 3 p.m., yapin po yung pamamugya king Banal a Cruz. And then there's another procession tang 6 p.m., Good Friday procession, kalupan na itang Holy Wednesday. Sabado de Gloria, atin pong 7 p.m., yapin kaya katamo pong Vigilia ng Pasko, magdalang sariling danum at kandila, at diretsyo tanya pong salubong, maganap ya po kining arapita. E na po kalupay dati, ulim pong limitado, pero yung makapakanano, atin niya pong inorganisin kaya katang execom for the salubong. And then tang Domingo ng Pamanyubling Mebye, Easter Sunday, there are 2 masses, 7 o'clock and 9 o'clock, and then binyag. Kaliwang kayo po itang Huwebes Santo, opo, tingmangutang ating pong bisita iglesia. Well, nung tukyan tayo po yung directive na po ng CBCP, ang po yung the Archdiocese, allowed na po. But of course, with face mask and distancing. Kaya paro kaya tamo? Yes. Gagawan na niya po yung repositoryo at gawin niya po kaya tang luwal, arap pasad na po ng Pisamban, mas maluwalas po at open space niya po. Exciting na po. Sana po maging makabaldugan niya iti kaya katamo pong pamagmasusi at pamakisan metong karentong kapag masusyan. Dakal po salamat pasibay kaya kayong atensyon at salamat mo rin po karing kaya katamo pong collaborators for this Mass, the Ladies of Charity of our parish. Dakal salamat to our live Facebook viewers. Dakal mo rin pong salamat at kaya kayong sinuyo, kaniting aldo, dakal salamat, kaya kayo pong sinimba. And of course, our PPC RV team, led by Ma'am Lenz Guevara and RJ Nabong, King Karela pong sakripisyo, together with the other team members who made this first candidates forum possible. So, kita-kits pasibayo po next week. Pasibayo, God bless and have a safe weekend ahead. Palapan tayo po yung nga pong Ginoo. Talakad tayo po ngini, bang tanggapan tayo ing bendisyon nating pamupos. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kay ko ang timur. tukuyo rin buntok yu, at maniga po kayong bendisyon ng Diyos. Dindam tamong ngini, ing panagkat ng Ginoo, eta, papanatilya ning kaya katang sarili king kakulangan ning milabas nune matena kantang sumulong king paintungol kambening ganaka at kamulog iting paintungol iya milabas alang kasakitan ing ginukapilan man nga kong mayanabiye dapat pangako ng akayabe tayo kambening bendisyon ng Diyos ang mayupayang tuto kilagyuning ipa ampoy nga ampon ng Espiritu Santo. Amen. Umeta na king tula at sikanan ning Ginoo. Salamat King King Diyos. Diyos. Pasibayo maya payabak kaya kayo man.